nga kumu president jongka All Meghalaya Association School Teachers Association ngabu ke jing jawai ke sarkar Meghalaya jengi kamtam education department pada juga Polri minister in charge jong education department jengi ba ngi kum bini kaya SSA mentala jang sau benai ngi sakut ketulop jengi nadu benai Julai Agustus September kan mentala ya ci teng benai ye de ta kadau benai leng jengi kum ka sion ibu ke jing jawai ke sarkar bala kumno but kembali ngitip mentau benai haka how arpo tarik chaneng nadu arpo apply sau ke puja ke cuti puja la ne kata puja ke jing lek kemen jung ki perlok Hindu ke jungi ni kita ki perlok ki basingai ke jingi jungki ya ke ka puja ke jungki tingi rukum ki pungno hikai ki badon ki perlok jungi ki badai naka sion jungi badai perlok non travel ki badon ke jing thumu ban lek sobhai ke ka puja kidon ke jing dawa bagi lapan sengau ngi kum binong yalam bat kamtam hanga kum presiden magyong bala kum nunoi ngi di banyo ya ka bai tre jungki le ne ka bai nong jungki shua ka ne ka puja de ne ta ka daw na ling junga ngabu ke jing dawa ban ngabu ke jing kerpat ya sorkan ban lala dolong kumno sobha ban flight no ka ne ka tulop jungi ke basa mentala lai benai siteng ba ban flight no agi ne gisngi ba sawan menta bat shua ka ne ka jingle sobha dan ka jingle niam sobha jungki ne perlok non trebal jungi ke basong basa apu ke jala jungi bro koi mar ba kum bangi tip ke der ko de ka we ke jingle niam ke ba boro ke ri jungi kidon ne kata ke jing krang ba ke jingwan jungki ban le sobha yo beli jungki tingi ru kum ke no hikai bala dang idon hak non do jingi selok ro de tip ba ke de ka we ke jingle niam ngi haban ya trilang bat ki haban don ke jingya ai keti kemon keti keding ki bakin yo ya kene ka bai trei kumba ngi kino hikai ni judon ke jing dawa balak dia tulop jingi bantawa shwa Christmas bat ki jiyo ya kata tingi rung kerpat bayar sarkar balak muluan flight kene tulop shwa kene ka puja ke jing le nem puja ju perlok Hindu jingi te sasisin kada kerpat jo ya education department bat ya minister in charge isa rakam jingi ban flight no kene tulop jingi hikai shwa kene ka cuti puja